Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Nongtrei Meghalaya Energy Corporation Limited Progressive Worker Union MeECL kibla pelong kajiki dak basyongkelan mengor hakamat ko office trekam halum jishai kani kajing syongkelan mengor jukini ginongtrei kablane komba spousing spomit lentar badmental si thodi khandre terek unailat aja apa kilapen pendapat ba bakin Weng noi kajingki kabakila pelong ba kajo kopor kilapen bena hakawat kabaat kin beteng biang kajingki kapan sedang nado kaspau terek Risaw hado kasau terek Risaw mentausne basdang kajingiat padba na office Rekam nom jingshai bat kensyong habisi house hajan kasketariat. Dah kena kepor. Ai kublei ya barok ki pramembar jungi di balai pelut por banwan sia kena ka sit in demonstration dan ka jingsyong kalan mungor benta ka sngi. Apa de ka sngi ka bangin pungkot no ya kena ka jingiakhih ka jungi. Da ai kublei ru ya kiwe ki union ki badan hapok ka kormau ki balai yawan ban ai jing kersan jungi ha kena ki suppose ni ka bangila pelong ya kena ka jingiakhih nadu santarit hadu khandro tarik mentah ke sini ke bangi pukul. Bat ya kiwe ru isang bahalang di balawan ajing kesan ni tempau ke jing snongo iki ke jing kesan jungki. Kendiat halor kena ke jing yakhih jungi ngilo i ba la suppose ni mentah ngila yakhih re nagaliang ka management klem pat khat ya kren jungi bat lada ngila ai ya ka city ha ka live tarik jong bana agos bangi respond ya ka city ka bagi pak yangi bakin khat ya kren yangi bangin yok ban ya kren negotiation bagi halor kan ya mat regularization le nak discuss ni re nak yang management claim respond ya kan ya nak kata kadau minta kala put kan ya jing yakhih jungi dengan ai notice biang ya ka management bangin sedang pat ya ka phase 2 dan ya ka kela ka baar jong kan ya jing yakhih jungi to ha kan ya jing yakhih ka baar jungi ngin pelong nado ka sipho tarik hadu khatsau tarik ka lunch break dharna ka ba siteng genta ang te ha BC house ha jan sekretariat ya ki member benwan hang tu gede ki batre ha pok selong bat ki CEC member bat ha khat nyau tarik jong bana Oktober ning pelong da ka mas casualip ha ba barok ki member kin sim ya ka casualip bat nyai rally nang ne nalum jingsai syado sa sekretariat mandai kendo ya power minister lane ya chief minister mandai ai benda yang submit ya ke memorandum jungi sepang kene kamat jing dawa jungi kepala slam keba nadu snem ar haja khan nyau nila ai ya ka charter of demand ke jungi segala management ndai nak yang management haduk menta kadang pensak teng bakai jebak ke bangi yok man ke por kadai badang eksamin ban i bawat hapo assembly ru nen iba presto ni dang ong badang eksamin dan ni menta ngim kwa suban eksamin ni kwa ba nyok resol no ne ban yok dawai no nama arba